Aso tofi manuia lau whaafonga le nei foi whaopopongo talafou mai Sāmoa, e reisi o meo lo te tupuai. O le te o le afole lima le afiafio le asolua, na whaalawei na i le atunu le lulu o se mafu e whaisio na malosi, le olo whaamawina le ofisal wa ai tau le fitu tesi ma le ono i le fua mafui e. E ui ina le aini la pta inga na tu inatu le malo Amerika Sāmoa i ona tangata whape na fo i le malo tonga, lea e late le vāanga tonu sa lulu wai le mafui e. Ai sa le no fo e lava le ofisal wa ai tau ma le ofisal whaavilave tupu whaafosei, e tu inatu la pta inga i le atunu, e tā pena pea ma i a sao niuni, mo le iei o ni a whianga i se tsunami o na tūlai mai, e me se lava i ngā te whale o awhioanga e le aini tāni ngalu. Sa tuina mai fo e le ofisa lapta inga i le atuna o i tūlanga māsani, e toi whaamanatu e no whanga māsani e a ngai iai, be a tūlai mai ni whaavilave te tupu whaafua sei. Mo whaamaunia mai e le whionga le teitai o le atuna o la au de le maale tōpala te Valfosi Schmidt, wa mai asu enga i reporti o ngā ruenga māti na e sa whaatino le vaenga whaopufai o le HPP, ao se ei e taita i le atunu, ma wa whaase e tuai whaai ungo le asu enga, i le tamai tai loia sili, mo lana ngā ruenga whaai u. Po nei foi, na mai le whaai ungo su enga le na whaai su il kapenete forensic audit. Uma nei, ma le la wa umana whaai unga e to atu saolo i limo lo i sile fatino me tan fai la ua maua ia inga ma me ma a mongo lana fa maonia nel kapeneta li poti le na fai tu atu saolo i limo lo i sile fatino me tan fai na fai loe le fionga le minister o tupe maua a to ai ma le so tusi a paunga tala le lei paunga o le masina nei wa fofue maua a to ai le fai unga o Yesu suenga. Pei tai e fualava i lunga su e suenga, ono le tōtelo i lantou ia o lo a afia mamna o mia e visiling ia Yesu e suenga, wa leo to e whai ngā ruenga le malo, ai wa malanga fo inisia tunu e whafo mau mawai. Pei tai se whatala nuanga malesa a vea mapale mia talwai o le antunu, le whionga afia mena o mimata afa, na ia tā uai o su e suenga mawhai unga na tu inatu i reporti lava nei, e leo mawai ni a whainga whaasol tu la fono. Ai sa ave le silasila e tūlanga e wha le leiai au o nanga ale au whainga ruenga le malo. Pei tai o sau nol tai o lea tunu o le reporti ua whola sia nei mo ua mai a silasila i ere kapeneta. Toi o le vaenga le loia sili e whaatino. Moni au lape o vaenga na mahua e le suenga. Wa tala mai ma wha manino e le ofisa silo le wha lapa pitongo le malusi angatau i le tese, le whionga whau muitau i le ili toi moana. Wa mai au na wha le leia wai e le tese malu losi o lo ta oto i lalo le ele, e se vaenga o vai moso le sa iei le wha le tonu, le sa fuai o na peso o le tese ma a fia e se vaenga telo le atinu, e au fia i maltaulanga ia pia wha asonuatu i le mota ngase ulu matotua. O le wha le tonu na wha e loe whau mui. E tolu ano whoanga fo lea te tele o loo wha peona wha soa to le te seila tunu. O utai whianga, i au loo ia tatou generating plants i o i whianga. O i fulu so, le wha pia isi tatou hai. Mautala i tau namano. O i nana le tu wha tasele tisi. Ona papealono tesipiu tatu i vahenga si eso la tunu. O le whawhita uli la le ntulai mai. Ona ua mū le keipo lea le underground keipo. O le fiso ta i e fulu so tau na mano. Si le fia fula le tatu o tunu. O le maru si anga ato le tisi. O le i fulu so ma fi anga. Ianga i fulu so, ia fulu so roa patu tau na mano. Whaasoa lo le tau na mano. O tela o vaenga fulu le tau langa i li tu i sasae. O lo au mai tau na mano o le tisi. O le vaenga i sifo i fulu so. I o le si vaenga i tua i le atua le i pata i o lai whaasoa i fulu te o i tailwhanga. Ia whapea fwy whianga i li tūle le west. Ia o le whawhita au li lao. Ia wale isi ti se alu i tauna manu. Ina ua mō tu sia le keipo la leo le underground keipo e tu so le underground keipo saua mai fulu so wala tua tau tauna manu. O le lana maua le
o I vai moso tonua lena eli le pende tau tau atoe lai whaingal wangata o ina tonu o lena tupo le whawhitau. E silia I le whasa furu lau whainga luenga le whaalapo tonga sa ngā lulue ai e tau fo ia le whawhitau le e silia ma le aso na whaangaio iai. Peita ina whaai loe whaumui le whaai te tenga lau whainga luenga le tango fio ia waia maano losi ona ono ta oto whaatasi le waia sa wha le tonu le e o atu le luas from le lua afe le malosi o le wilo lo iai. Ma le isi waia malosi o lo ta oto whaatasi e tots from le tonu afe lo na malosi. Mai o se ngā ruenga fo isa eli lima ina e le au whai ngā ruenga ono le whaai te tenga e le mawhai o na wha o ngā ina i se masini ia a fiai le waia malosi. Na wha lia fo e whaumui o le wha le tonu le keipo e tasi le na wha le angaina e si lia I le afe tā la na toi so o inai. Sau no foi whaumui o iei le wha moe moe o le a le toi iei se isi wha le tonu e toi tūlai mai. Wa fesoso ni mai le Unia Europa I wha la popatonga I te tonu le atu no walau tongia e una ina I por kalame ma se mina wha al tuspa ia mo tupulanga tala wawa le atu no. O le lima wha la popatonga walau tongia na whailol te ita e o le wha la popatonga lau tala wau mo ke riso penia mina langa aia. O se teimi mua le o tālo sanga to ese fesosoan tau se lenya le Unia Europa matali mai ai. O le fesosoani sa ta wala mai lalo le whaamano whaalapa tonga tu ma otea le atu no po le sanko. Le ua whaatupe mai ai le se lau luas furuafe tā la mo le pokalame sa tu whaatasio ia o onga e tau lai tupulang tala vau po le tu whaaleanganga po awa onga masemina whaatuspa ia. O isi whalapa tonga o whaamaniaina e au fiaile Brown Girl Woke, Cause and Trust, whapea whaimale a Peru Sports Incorporated, e tolu masino le a whaanga solo ai le whaamoi moe. O tala fawia, anga le leile toi fo whanga o whenga iei malo tātua tino le nei aso, whasoi foia.